Poštovani čitatelji i pratitelji Fight Sajta, danas vam donosimo javljanje sa Fight Islanda gdje se nalazi Duško Todorović, koji još uvijek nema nadimak. Duško, pozdrav! Pozdrav za tebe i za tvoje čitaoce i gledaoce. Što se nadimka tiče, za sada još mi ništa nije pametno palo na pamet, tako da za sad sam samo Duško Todorović. Možda će da poslije prvog nastupa doći nešto. Napokon da si na Fight Islandu 2,5 mjeseca nakon što je prvobitno bilo planirano. Pa da, prvo sam trebao, 12. septembra sam isto trebao da radim u Vegasu borbu, ali ambasade američke nisu radile, nismo mogli da apliciramo niti da dobijemo vizu i zbog toga je i to odloženo i otkazano, tako da u principu ovo je sad već 4. put da pokušamo da odradimo ovu borbu. 4. put i nadamo se bit će sretan, ali aj mi samo reci kakav je bio opis puta na Jas otok, tko te je dočekao, kakva je procedura cijela, jer ipak su neprirodni uvjeti ovo i nešto što nismo još vidjeli osim na nekim UFC-evim dokumentarcima koje su bili objavljivali. Kako je to iz prvog lica? Prvo UFC je stvarno svaka im čast kako još u ovom trenutku sve to ide na tom nivou, jednostavno sve bez greške i onako, mi smo bili, menadžer, 2 trenera i ja smo bili jedini u avionu, onom ogromnom, i još možda par putnika je bilo na putu do Abu Dhabija, tako stvarno je nerealno, imali smo ceo avion za sebe, mislim. Kad smo stigli ovde, onda normalno testiranje, karantin 48 sati, danas smo 3. put testirani i testirat će nas još jednom, mislim, na dan merenja u petak i faktički 4 testiranja smo odradili za nedelju dana, tako da ovako organizacija što se tiče u hotelu i sve, ceo hotel je UFC zaokupio sve sobe, imamo sobe koje su uređene za vežbanje, znači ubacili su strunjače u njih i na taj način svi funkcionišu, znači borci imaju svoje sobe gde spavaju i sobe gde treniraju. Hrana prva 2 dana, to je prvih 48 časova, donose hranu direktno u sobu, znači nema nikakvog izlaska, kontakta sa spoljnim svetom, jednostavno sedeli smo, gledali sa terase Formulu 1 i ove trke i vozače, tako da bilo, zanimljivo je novo iskustvo, ali u principu nema šta u UFC, stvarno. Djeluje sve da svemirski, bio si u Apexu, u Vegasu, da li je ovo čak možda neki još viši nivo? I u Vegasu je jednostavno neverovatno sad. Sve što ti je potrebno, da kažem tako. Nema šta da se bukvalno, možda isključiš mozak, i samo da, oni ti sve srede, tvoje samo da se pojaviš, eto. I, kažem, stvarno i tamo je sve svemirski uslovi, ovde, kažem, ovo mi je prvi put pa mi je sve zanimljivo, ali i u Vegasu nije ništa to lošije ne izgleda. Vjerujem. Vratimo se kratko na taj srpanj. Jesi li šta sam razmišljao o izuzetno interesantnoj situaciji? Tvoj pozitivan COVID test doveo je do trenutno najveće borilačke svjetske priče, Hamzata Chimaeva, koji je upao na tvoje mjesto i evo gdje sad svi pišu o njemu, stvorila se ludnica neka. Da li ti je barem čokoladicu neku poslao? Da, pa mislim da bi trebalo. Bar čokoladicu. Pa nema šta, mislim, nekom smrkne, nekom svane, što kažu. On je iskoristio svojih 5 minuta i sada ne bi me čudilo da vidim da nešto proziva se s ovim, kako se zove, Adesanjom, pa možda
ne bi me začudilo da mu daju priliku za pojas, iskreno. Tako da, eto, on je svoje iskoristio, što bi se reklo. Što se tiče tog testa pozitivnog, to mislim da je loš test bio, da ja kažem nikakve simptome, nikakvu malaksalost, tumor, ništa od onih klasičnih simptoma što su, ne znam, teško disanje, gubitak ovog mirisa, ukusa, jednostavno bio sam u full kampu, znači treninzi, pun gas, ništa, baš sam bio iznenađen kad su stigli rezultati, tako da mislim da su to, da nisu pouzdani baš ti testovi kod nas. Ostao si aktivan, konstantno, sad me zanima koliko ti je žao što si ostao bez borbe protiv Philipsa? Što ti on više nije protivnik, on bi sad možda i otkaz čak mogao dobiti. Nije dobio otkaz, dobio je novu borbu. Dobio je novu borbu, nisam to vidio, propustio sam. Pano ili Koreji, neki event protiv njihovog borca, tako da i taj njihov nadimak mu je Gvozdena Kornjača, tako da isto tučaroš, tako da bit će veselo. Ali pa već godinu i jače dana sam ja u pripremama nekim. Pa mislim koliko mi je žao sad, evo, ono je trebala bude uvodna borba, preliminarne borbe, sad otvaram main card, tako da nije ni to loše, pravo da vam kažem. Da. Danas drugar nešto, Carlos Condit, ja rekao pa ne radi Condit na mom kardu, ja pogledam ono što sam dobio, pa ne radi on na kardu, kao radi i vidi ga, danas ga vidim, imali smo danas neke obaveze oko onih postera i opreme i tako neke zebancije, vidim čovjek stoji tu i ja pogledam, on radi preliminarne borbe uvodne. Čak mu je i protivnik veliko ime, pobjednik Ultimate Fightera, Colt McGee. Tako da, ima ovo svojih prednosti, pravo kažem, tako da mislim da je ovo dosta dobra prilika, velika prilika za mene i za debitanski nastup da otvaram main card, to uopšte nije loše. Dequan Townsend, protivnik, dosad je poražen u sva 3 UFC, ali dobio je 4. šansu, sjećamo se, nije bio loš u tim borbama, ali ovog će puta imati još posebnu motivaciju, ali i pritisak. 4. mu poraz niko ne bi progledao kroz prste. Pa slažem se, ali svakako je nezgodan borac. Dugačak je, nije tučaroš, nije jednostran da samo je napred. Je dosta raznovrsniji i u tom smislu nezgodniji. Tako da ima to sve svoje prednosti i mane, ali mislim da nije toliko opasan kao Philips, na primjer, ali je dosta nezgodniji. Baš zbog te visine i reach, to je dužina ruku mu je isto velika, to sve može da smeta. Velike, a spušto je u welter čak. Da, to sam vidio, to mi isto nije jasno. Mislim, ovde svi deluju ogromni. Carlos Condit sad, pošto je bio ispred mene, bukvalno proverava kilažu, ima 84 kg. A treba se meri za 2 dana. Tako da, ne znam, to je ovde u svetu je... Tehnike imaju posebne za skidanje kilograma, to je kod njih na jednu još višu razinu ošlo nego kod nas. Rade oni sve to, u principu nije to sad neka, da kažeš, svemirska nauka, jednostavno svi skidaju sa vodom i kako se zove, u principu mislim da to nije ništa. Sauna i slično, naravno. One tople kupke, peškiri, umotavanje, ali to je iscrpljivanje organizma, ne znam ja koliko. Siguran sam da ne može da se vrati na 100% nakon celog tog procesa.
Tvoj se protivnik borio protiv Luke Strezovskog. Da li si se čuo sa Lukom šta oko te borbe? Luka ga je brzo heel hookom svladao za 2 minute. Nisam se čuo sa Lukom, ali sam gledao tu borbu svakako. On je to odradio baš onako na lep način. Lepo je on odradio. Uletao double leg, fintirao i bacio se dole na zemlju sa njegovom nogom i završio ga na heel hook, tako da baš ga je lepo završio bez neke sile, nego na tehniku lepo. Sad, u principu, ne znam kako je ovaj skida na 7-7, mislim to je dosta visok čovjek. Ako je Rumble Johnson na 7-7 skidao, to kažeš. Da. Svašta je moguće. Da te pitam, eto, godinu si dana već bez borbe, kako se osjećaš po tom pitanju? Da sigurno to nisi očekivao nakon Contender Seriesa, naravno, trebao si se boriti već ranije, ali došlo je što je došlo, da kažem tako. Mislim da niko nije očekivao ovo što se dešava, ali u principu ja sam sve vreme trenirao i spremao se, tako da nema šta, bit će to sve dobro. Jesi li susreo Aleksu Čamura možda u Abu Dhabiju? Mi smo bili u karantinu za vreme, svi stigli u hotel, testirani smo i zaključani u sobe. Aha. Ali gledao si njegovu borbu, poraz je bio, što možeš reći o tome? Pa, iskreno nisam stigao još uvijek da pogledam celu borbu. Vidim da moj protivnik, isto sa Contendera, ko bodybuilder izgleda. Da, Kormierove visine 178, a 93 kile i još čak skida na njih, naravno. Čuo sam nešto je posljednjih, da je za 4 sata skinuo 7 kila. Tak nešto, strašno što se događa, da. Tako da što se je desilo, ali pozitivna je stvar, sve je više regionalnih boraca u UFC-u, preko Contendera je stigao Uroš Medić, Ante Delija, znači broj se podiže. Svakako je to neki znak da je dobar rad ovdje. Nema šta, sigurno je kvalitetan rad, samo trebalo je malo vremena da krenemo, da se to ispolji i da krenemo se probijamo do najveće svetske scene, ali ne sumnjam da će to da nastavi ovim tempom. Sada su potrebni još i pravi rezultati, tvoja će biti prilika već sad za vikend da kreneš u pravom smjeru. Pa, daćemo sve od sebe da to bude još jedna pobjeda i da nastavimo u starom stilu. Borbu po borbu, pa dokle ide. Imaš li neki plan već nešto, možda koliko bi se htio boriti još ove godine, ako se stvori prilika, da li bi htio uskočiti još negdje, neovisno čak o ovome što se sad dogodi? Pa ništa, sad još uvijek ne razmišljamo o budućnosti, sad mi je ovo onako prioritet i fokus mi je sad na ovoj borbi, ali vidjet ćemo dalje, mislim, kažem, kad ovo odradim, lako ćemo planirati za dalje. Kad smo već spominjali kilograme, koliko si ti? Evo, sad posle treninga 86. 6, znači 2, to ćeš spavanjem skinuti. To jest 1,5 kila, da kažem. Mi to na vreme gledimo. Hvala ti, Duško, eto, znam da si umoran, pričao si da je akcija cijelo vrijeme potpisivanja, obaveze i takve stvari, naravno da s treninzima se to sve mora iskombinirati, tako da hvala ti na vremenu koje si nam dao i sretno. Hvala vama na pozivu i čujemo se. Čujemo se.